Hashize iminsi 5 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za FCM 23 basinye itangazo ry'ubwumvikane ku bufasha bwa Qatar, bemeranya gukorana kugira ngo bagere ku masezerano y'agahenge agamije guhagarika imirwano ku mugaragaro. Nyuma y'iminsi 2 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nabo basinye Washington itangazo ry'amahame bemeranya kuzirikana ubusugire bwa buri gihugu ndetse no kutongera gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Gusa nubwo aya masezerano yasinywe, imirwano ntabwo iracogora mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, niko Radio Okapi yavuze. Iyi radio y'umuryango w'abibumbye yavuze ko amasasu akomeje kugwa mu bice bitandukanye, bigatera impungenge ku mbaraga z'ubuhuza n'imishyikirano. Iyi radio yavuze ko muri Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba za FCM 23 kuri iki cyumweru zafashe agace ka Kaziba kari mu karere ka Walungu. Ni nyuma y'imirwano zarwanye na Wazalendo n'ingabo za leta ya Kongo ku munsi wari wabanje. Iyi nsinzi yahaye inyeshyamba za M23 inzira igana ku misozi miremire ya Minembwe, aho abafatanyabikorwa babo bo mu mutwe witwa Twirwaneho, Gumino na Androide ngo zari zarahagaritswe ziyamaze igihe. Intambara ikaze kandi yadutse kuwa gatandatu ahitwa Ilhambi Katana hagati y'inyeshyamba za FCM 23 n'imitwe ya Wazalendo. Uko imirwano ikomeje, hari abavuga ko inyeshyamba za FCM 23 zikomeje gushimangira imbaraga no kongera ibirindiro mu turere twa Kabare na Kalehe. Muri Kivu y'Amajyaruguru, izi nyeshyamba zavuye mu birindiro byazo byari imbere muri Kibati mu karere ka Walikale. Gusa mu karere ka Masisi, imirwano ikomeye yabaye kuwa gatanu hagati ya AFCM 23 n'abarwanyi b'umutwe witwa APCLS, cyane cyane mu mihanda itandukanye yahitwa Oso Banyungu. Kubura icyizere hagati y'impande zombi hamwe no kuba hatarashyizweho uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kubura ingabo zicunga umutekano hagati y'impande zishyamiranye, birashyirwa mu majwi n'inzobere nk'ibintu bishobora gusenya ibiganiro by'amahoro bikomeje. Benshi bavuga ko imitwe yitwaje intwaro yibumbiye muri Wazalendo ikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitwara nk'aho aya masezerano atayireba. Aya masezerano yagezwe ku itariki ya 23 muri uku kwezi kwa kane, ubwo bahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bamaze iminsi mu biganiro i Doha muri Qatar. Icyari kigamijwe ni ukugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza. Wazalendo ni uruhande rutarebwa n'aya masezerano, ariko rumaze igihe kinini rwifatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu kurwanya AFCM 23. Umuyobozi wa Wazalendo ni Lieutenant General Padiri Bulenda David, yashyizweho na leta ya Kongo. Bizagenda bite abarwanyi ba Wazalendo nibanga gushyira mu bikorwa kagahenge? Imiterere y'imitwe ya Wazalendo yo ni yihe ku buryo kugenzura ko ishyira mu bikorwa gahenge bizashoboka? Ubundi Wazalendo ni bande? Tubahaye ikaze. Wazalendo ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ifatanya n'ingabo za leta mu guhangana n'umutwe wa M23. Ariko rimwe na rimwe iyi Wazalendo iginarwana n'ingabo za leta ya Kongo. Nk'ubu ku itariki ya 25 y'uku kwezi kwa kane, Wazalendo yagabye ibitero bikomeye ku ngabo za leta ya Kongo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, biturutse ku kudahuza ku buryo ibikorwa byo kurwanya AFCM 23 bikuye kugenda. Ibyo bikaba mu gihe hasinywa amasezerano y'agahenge. Umuvugizi w'ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Marc Longo, yasobanuye ko Wazalendo yarakajwe nuko abasirikare ba leta bavuye mu birindiro byari muri Katongo bakajya muri teritwari ya Fizi. Ku itariki ya 25 kandi abarwanyi ba AFCM 23 bahanganiye nabo mu mutwe witwaje intwaro witwa APCLS uri muri Wazalendo ahitwa Oso Banyungu muri Masisi. Iyi mirwano yabereye mu gace ka Kinyumba, Burubi, Kibanda, Kikomo na Kasopo, nyuma y'abarwanyi ba APCLS iyobowe n'uwitwa Janvier Karayiri barashe ku birindiro bya AFCM 23. Mu bihe byashize imitwe ya Wazalendo niyo yafataga iya mbere mu kugaba ibitero kuri AFCM 23. Mu gihe amahanga yabaga yasabye ko imirwano ihagarara, maze M23 nayo igatangaza ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Ibyo ingabo za leta ya Kongo zabishingiragaho zishinja AFCM 23 gusubukura imirwano nazo zikinjira mu ntambara. Kuri iyi nshuro ntacyo zirashinja iri huriro rya AFCM 23.
Ibi bishobora kuba imbogamizi ku ntambwe yo gushakisha amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba uyirwanya wa M23 bemeranyije kuba bahagaritse imirwano nyuma y'ibiganiro byo kubwizanya ukuri kandi byubaka bagiraniye i Doha ku buhuza bwa Qatar. Mu itangazo ryanditse mu magambo amwe mu Gifaransa ariko buri ruhande rwasohoye ukwarwo ku wa kane, Kinshasa na M23 bavuze ko bongeye gushimangira guhagarika imirwano ako kanya, kureka bidasubirwaho imvugo iyo ari yo yose irimo urwango no gutera ubwoba. Basabye abaturage nabo gukurikiza ibyiyemejwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bavuga ko bemeranyije gukora ngo hagerwe ku gahenge kagomba gutuma imirwano ihagarara mu buryo burambye hagamijwe kurangiza intambara burundu. Uko niko guhagarika imirwano kwa mbere kwiyemejwe kuva ibiganiro byo muri Qatar byatangira nyuma yuko M23 ifashe Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ikavuga ko ishaka kubohora Kongo yose. Leta ya Kongo nayo ikavuga ko itazigera iganira na M23. Hari hashize ibyumweru bibiri amakuru avuga ko ibiganiro byatangiye i Doha hagati y'impande zombi, ariko ntacyo buri ruhande rwari rwaratangaje ku mugaragaro. Itangazo rya leta ya Kongo ryashyizweho umukono na Papi Mbuyi Kanguvu, uhagarariye intumwa za leta ya Kongo mu biganiro, mu gihe rya M23 ryashyizweho umukono n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka. Umuhuza Qatar yavuze ko ibi byagezweho n'impande zombi bikurikiye inama yatunguye benshi yabaye ku itariki ya 18 kwa gatatu muri uyu mwaka hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama yabereye i Doha bagahuzwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar Majed Al Ansari we yavuze ko iki gihugu gishimishijwe no kubona ibikorwa by'ubufatanye ndetse n'itangazo rihuriyeho hagati ya leta ya Kongo na M23. Impande zombi zivuga ko zemeye kubahiriza ibyo ziyemeje, bikazafungura inzira yerekeza ku biganiro byubaka byo kugarura amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Ibihugu bitandukanye by'amahanga nabyo byashimye ubu bwumvikane. Nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yashimiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kubyo biyemeje, avuga ko iki ngiki ari icyiciro cy'ingenzi cyane cyo gutuma urugomo ruhagarara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe yavuze ko iri tangazo rihuriweho ngo ari intambwe y'ingenzi ndetse igeza ku ntego yerekeza ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ariko iri tangazo ryaba ryubahirijwe. Impande zombi zavuze ko zizakurikiza ako kanya ibyo ziyemeje mu gihe cyose cy'ibiganiro no kugera ku musozo wabyo. Bashimye byimazeyo leta ya Qatar kubw'ibikorwa byayo bikomeje no kwiyemeza kwayo kutajegajega mu gukoresha ibiganiro by'amahoro bitanga umusanzu wo gukomeza ibiganiro no guteza imbere ubwumvikane bw'impande zombi. Kinshasa na M23 batangaje ibi nyuma yuko kuwa kane w'icyumweru kibanziriza icyashize Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afurika, yavuze ko u Rwanda ngo rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 igashyira intwaro hasi. Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Izi mpande zombi zivuga ko ziyemeje gushyira mu bikorwa ibi ngibi, ariko kurasana birakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bikemezwa ko imirwano itangizwa n'umutwe wa Wazalendo. Ubundi Wazalendo ni bande? Bavuga ko ari itsinda ry'urubyiruko, ariko ntabwo ari urubyiruko rwavuye mu baturage gutyo gusa, kubera ko abenshi bari basanzwe mu mitwe y'inyeshyamba, abandi bakaba mu mitwe yitwara gisirikare ishinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Iri tsinda ryifatanije n'ingabo za Kongo biyita Wazalendo. Nubwo muri iki gihe aribwo iri tsinda rirushijeho kumenyekana cyane kubera ibikorwa byaryo birimo n'urugomo ku baturage b'abasivile. Amateka ya Wazalendo atangira kera kurusha igihe ryatangiriye kumenyekana ejo bundi. Byemezwa ko Wazalendo yavutse mu 1996 nyuma y'intambara zisubiramo zibasiye iki gihugu muri iyi myaka. Wazalendo ni izina ry'igiswahili risobanura patriote cyangwa se abakunda igihugu. Uyu mutwe watangiriye muri Kivu y'Amajyepfo n'iya ruguru mbere y'uko kwira mu gihugu hose. Ivuka rya Wazalendo bivuga ko ryari rishingiye ku baturage bafashe intwaro
bavuga ko bashaka kurwanya ingabo z'amahanga zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1996 zirimo iz'u Rwanda, iza Uganda n'iz'u Burundi. Abagize Wazalendo bitwara nk'abasirikare ariko nta mapeti bafite, bagabanyijemo amatsinda nk'ayo mu gisirikare. Bavuga ko intego yabo nyamukuru ari ukurinda ubutaka, ubutare buri munsi y'ubutaka, ibidukikije, inyamaswa n'ibimera. Muri make bavuga ko inshingano yabo nyamukuru ari ukurinda ubusugire bw'igihugu kugira ngo hatagira umwanzi uva mu mahanga akabavogera. Wazalendo igira uruhare rugaragara mu mirwano ishyamiranyije ingabo za Kongo FARDC n'umutwe wa M23 kuva mu 2022. Bashyigikira ingabo za Kongo ku rugamba haba mu majyaruguru no mu majyepfo ya Kivu. Ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarurwa imitwe yitwaje intwaro igera kuri 300, kandi umubare munini muri iyi mitwe iri mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru yonyine. Ni agace kugarijwe n'umutekano muke, ariko ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo byakomeje gusa naho umutekano ubangamiwe gusa n'umutwe wa M23. Icyo gihugu kivuga ko ufashwa n'u Rwanda, u Rwanda narwo rutahwemye guhakana ibyo birego. Imyinshi muri iyi mitwe y'inyeshyamba yashinzwe n'abayobozi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobozi bakuru b'igisirikari n'abandi bashaka inyungu zabo by'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro iki gihugu gikungahayeho. Indi ni imitwe yashinzwe n'abitwikira umutaka wo kwirwanaho mu baturage, barimo bashinja leta ko yadohotse mu kubacungira umutekano. Wazalendo ni umwe muri iyo mitwe yashinzwe bivugwa ko ugamije gucungira umutekano abaturage kubera ko leta yananiwe kubikora. By'umwihariko Wazalendo imaze igihe ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko izina ryayo ryongeye kugarukwaho cyane mu itangazamakuru mu 2022. Kwiyuburura cyangwa se kugaruka kwa Wazalendo gusa n'ukwabayeho hagamijwe guhangana na M23 yongeye gukaza ibitero igaba ku ngabo za Kongo Kinshasa guhera mu 2021. Kugaruka kwa Wazalendo byatangiye ubwo imitwe itandukanye yihurizaga ahitwa Pinga mu kwezi kwa gatanu mu 2022 kugira ngo ihuze imbaraga hagamijwe kwirwanaho no kwerekana ko Wazalendo ari ikunda igihugu kurusha abandi. Abarwanyi ba Wazalendo abenshi n'abavuye mu mitwe yitwaje intwari itandukanye, barimo bahoze barinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro n'abandi bava impande zose. Wazalendo yabayeho kuva na mbere yuko M23 yongera kugaba ibitero kuri FARDC. Gusa icyo gihe nta ntambara yari ifite, byari nk'izina ariko ridafite ibikorwa bifatika. Wasangaga nk'urugero umutwe witwa Pareko FF warihuje n'uwitwa APCLS, CMC cyangwa se FDD, bakavuga ko bose barimo kurwanira inyungu runaka. Mu mikorere yayo bitewe n'uko buri mutwe uyigize uba ufite umuyobozi wayo, iri huriro rya Wazalendo nta muyobozi uzwi rigira, ndetse n'abashobora kubyitirira n'abashaka inyungu z'amafaranga cyangwa se ubudahangarwa bakura mu gukorana na FARDC. Mu kwa 11 mu 2022, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahamagariye byeruye urubyiruko rwa Kongo kwinjira muri FARDC kugira ngo rutange umusanzu warwo mu guhangana na M23 ifatwa nk'umwanzi w'igihugu nimero ya mbere. Ibi byari bikurikiye imbwirwaruhame zatangiwe ahazwi nka Pinga muri Kivu y'amajyaruguru mu kwezi kwa gatanu mu 2023. Abarwanyi bo muri Wazalendo berekwa ko bafite mu biganza igihugu kandi ko bagomba kukirwanira. Kuva icyo gihe bashyizwe hamwe bahabwa intwaro n'impuzankano za FARDC. Mu kwezi kwa gatatu mu 2023, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo yafashe icyemezo cy'uko Wazalendo ishyizwe muri FARDC, ariko aba Wazalendo bafatwa nk'inkeragutabara cyangwa se abashobora gutanga ubufasha aho urugamba rukomeye. Ku itariki ya 6 y'ukwa gatatu mu mwaka wa 2023, Minisitiri w'amashuri makuru na kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo yabwiye abanyamakuru ko guverinoma isaba Wazalendo kuva mu bwihisho bagakorera ku mugaragaro. Icyo gihe aba barwanyi babaga mu mashyamba bayavuyemo, ndetse nabo batangira kwiyumva nk'abemewe na leta. Ibi byabemereye gutangira gukorana byeruye n'igisirikare cya leta, ariko hari hakirimo imitego igiye itandukanye. N'abarwanyi bemewe na leta bagahabwa na leta ubufasha bwose bakeneye, ariko leta ya Kongo yananiwe kubagenzura, ndetse rimwe na rimwe barasana n'ingabo za leta. Wazalendo hari igihe yasohoraga amatangazo avuga ko bazatera ibirindiro bya M23
ibya MONUSCO n'izindi ngabo ziri muri Kongo. Nko ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2023 Wazalendo yagabye igitero ku birindiro bya MONUSCO biri Goma. Icyo gihe bari bitwaje intwaro zirimo za Kalashnikov, imihoro n'ibindi biturika, ndetse icyo gitero cyaguyemo abasivili benshi. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 2023 FARDC yavuze ko igiye gutera M23, ariko buri gihe imbere mu bayobora ibyo bitero hagiye hoherezwayo Wazalendo. Ibi nabyo byagiye birakaza abarwanyi ba Wazalendo. Imiterere n'imikorere y'abari muri iri huriro ituma bigorana kubatandukanya n'abarwanyi b'indi mitwe nka FDLR, Nyatura, ADF n'abandi, bitewe nuko bihuje n'ingabo za leta. Kandi iyo hari ubwicanyi bwakorewe abaturage, leta yihutira kubwihakana ikavuga ko nta ruhare yabigizemo. Icyakunze gutera urujijo kuva Wazalendo yakwifatanya na leta ni ukubona guverinoma ya Kongo ijya gushakisha imitwe y'inyeshyamba ifite ibyaha by'intambara iregwa ngo ikoresha abarwanyi bayo. Kuri bamwe, leta ubwayo yikoze ibi ibisuzuguye igisirikare cyayo, kandi nacyo kirimo ibibazo bikomeye. Benshi ntabwo bumva uburyo guverinoma iha imitwe y'inyeshyamba irimo abagizi ba nabi inshingano zo kubohora igihugu, ngo iyo mitwe y'inyeshyamba aba ari igaruza ubutaka bwigaruriwe n'umwanzi. Bitewe n'uko ingabo za leta na Wazalendo badahuje inyungu, niyo mpamvu inshuro nyinshi Wazalendo irasana n'ingabo za leta, cyangwa se amatsinda ya Wazalendo hagati yayo akarasana. Wazalendo batangiye basa n'abadafite intego ya politike kubera ko biberaga mu birombe. Ubu bafite intego ya politike kubera ko imbwirwaruhame ya guverinoma yabahaye ububasha bwo kurwanya M23 no kurengera ubusugire bw'igihugu. Bafite ingufu kubera ko ni benshi kandi barashyigikiwe kubera ko bafite ibikoresho. Gusa ku rundi ruhande bameze nk'abishora ku rugamba batazi kubera ko nta bumenyi buhagije mu bya gisirikare bafite. Ndetse harimo n'abagikoresha imbunda ndetse n'imyenda ya gisirikare bambitswe na leta nk'iturufu yo gusahura abaturage. Ibi banabyiciramo abaturage benshi. Iyi ntambwe imaze guterwa mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagizwemo uruhare n'ibihugu birimo Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko bisanzwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegekwa na Donald Trump, iyo zigize icyo zikora hashira igihe kinini cyane Perezida Donald Trump avuga ko ari igitangaza, ko arimo agarura amahoro ku isi, ndetse ko arimo kugira isi nziza kurusha uko yari imeze mbere y'uko ajya ku butegetsi. Nk'ubu nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye amasezerano agena amahame yibanze mu gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Donald Trump yahise avuga ko iyi ngiyi ari inkuru nziza yaturutse muri Afurika. Yavuze ko arimo kugira uruhare rukomeye mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Avuga ko atazi impamvu ibibazo nk'ibi ngibi ari we bikeneye ngo bishakire ibisubizo, ariko ko yiteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke ku isi. Ati inkuru nziza iturutse muri Afurika, aho nanone ndimo kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Ati ntabwo nzi impamvu ibibazo byinshi byanjeho hamwe n'ubutegetsi bwanjye, ariko twakoze akazi gakomeye kugira ngo tubikemure cyangwa se tubishyire mu cyerekezo cy'amahoro. Amasezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye arimo ingingo isaba buri gihugu kubaha ubwigenge, ubusugire bw'ubutaka n'imiyoborere bya buri ruhande. Impande zombi kandi zemeranyije guharura inzira igana ku gukemura amakimbirane mu mahoro binyuze muri diplomasi. Impande zombi zanemeranyije ko zifite ibibangamiye umutekano wazo ku mipaka, zumvikana ko zizabikemura mu buryo bwubahiriza ubwigenge n'ubusugire. Zemeranyije ko amahoro n'umutekano mu karere ari ngombwa kugira ngo ubucuruzi n'ubufatanye bigire imbaraga. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ko ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro bugomba guhagarara, kandi ko hazashyirwaho urwego rw'umutekano ruhuriweho ruzaba rufite inshingano yo kurwanya iyi mitwe mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano bya buri ruhande. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko nyuma y'aya masezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateganya kwagura ishoramari ririmo irizashyigirwa n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibigo by'ishoramari by'abanyamerika, hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'akarere mu nyungu z'impande zombi. Biteganijwe ko hazatangizwa imishinga cyangwa se isanzweho ikongererwa imbaraga nk'iyo gutunganya ingufu z'umuriro w'amashanyarazi,
kubungabunga za parike, gutunganya amabuye y'agaciro akavamo ibikoresho. Amerika yavuze ko izatangamo umusanzu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Imwe mu ngaruka zikomeye z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ni ubuhunzi bw'Abanyekongo biganjemo abavuga Ikinyarwanda. Bamwe bahungiye no mu bindi bice by'iki gihugu, abandi bajya mu Rwanda no mu bindi bihugu byo mu karere. Muri aya masezerano impande zombi zemeranyije ko mu gihe amahoro yaboneka izi mpunzi zikwiye gufashwa gutaha. Nk'uko aya masezerano abivuga, inzego z'umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango y'ubutabazi bireba bazagira uruhare mu gucyura impunzi z'Abanyekongo hubahirizwa amategeko mpuzamahanga. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'Afurika y'Amajyepfo mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka bafashe imyanzuro yafasha uburasirazuba bwa Kongo n'akarere kubona amahoro arambye. Imyanzuro irimo usaba ko imirwano ihagarara n'usaba ko habaho ibiganiro bya politike. Ibi byose byaremejwe ndetse bihagararirwa n'ibihugu bikomeye. Impande zombi ziyemeza kubishyira mu bikorwa. Ikibazo nuko nyuma yo gusinya ibi ngibi imirwano ikomeje mu bice bitandukanye bya Kongo. Ntawe uzi uko bizagenda ngo aya masezerano ashyirwe mu bikorwa.